te mentaski ketika video ketika jurnal video te klaim yo ban record na do mene nomor ba ngawandon kam baru shisngi akaba ngalape chwa ke Indian market mene mistap te hadien bangalape ke Indian market mene mistap te ngai ba ngam i yo lat ban trade ikani te nga claim trade show ek Indian market lada pipe pinu i hane po order ru ngam dan execute te lada pipe po position ru ngam dan te nga claim trade ek Indian market mentakas ni ka jingbom trade jonga ek Indian market ka wei kalong ba ka vex ka hiar kan san na kini ki ars ni lais ni te dei na kata kadau nga kam trade show ek Indian market nga sange shwa nomor ba lada ngi trade kum ki option buyer lada ka vex ka hiar ka janjar ba ngi ba ngin yo no te lat no lada pi trade future contract lani lada pi trade kum ki option seller te hadien kata ngale kum no nga trade no daka forex te ha forex ngan pen pi ba ningkong do apo forex mene mestap nga ngamud ban buy ke market tin ngamud ban buy ke market nga claim iolat kan kanoro te haba nga claim iolat ke forex pade ngale kumno ngap lakwa bahawan buy mene tin ring nga claim yo ke porbo biang na kini ki area na kini ki benta na kini ki lais pa not saw lais na kini ki lai hajar saus pa hi lai hajar saus pa ado lai hajar saus pa san kadika zone ke jonga ka banga mut ban bai hapo ka forex tingale kumno habanga claim yo nga sange no nga am no shwa tinang am no shwa nga claim jom trade show nga claim buy nga claim jom ada pi check history ro pinyu iya katai ba kadan tang ketika history ba nga deposit na repeat today te hadin kata ngale kumno nga up no ya ka market bakan one hado ka setup ban selling te hadin ka market ka one hagiti ki area jongki arpsan life ho ka zone arpsan life ho ye te nga thab balance te nga thab balance kumba san hajar tingkai ye kini ka san pui dollar pinyu iyang ne te hadin kata ngala calculate bah lada san hajar tingka lada ngarung nakador life saw hajar life spa 0.1 tikemen kan liquid ka balance ka jonga lani ka stop loss ka jonga ka dei ka life hajar saw spa life san tikemen lada kaya san point agan singa tikemen ketukesan pau dolar jonga kemut la loss te na kini ki benta ya ke market na kini ki benta ngale kumno ha ke por banga sim trade na kini ki benta nga claim sim shisen sim ya ke trade nga sim shwa namar ngalabu lupa ke zone bangan entry kede ke zone ke balai hajar saus pa arpsan pinui hado lai hajar saus pa lai pau ketu ketika zone jonga ka zone bangan selling ya ke market te ngala sell na gitu 0.03 0.02 but 0.05 te ka total position jonga hangni kala long 0.1 te kemun lara ka market ka keo shipon kemun ngan loss $10 Andre lara ka hiar shipon kemun ngan yonong $10 te ka stop loss jonga hani overall kemun kan dei ha ketika lai hajar saus pa life san te beli ngat balance kan dia forex beli ngam tabun pi ka forex ke dei ka market ke bopli arp sau kenda tinggi kum ki trader ki ba ngidang red ka capital te lada ngi tablet season tab te hak jinglong brio lada ngido ngin sa kum build position lane ngin sa kum
trade biang te namar ka jinglong brio ka jongi chisen bangi do ngis ngosi lane ngi kwa ban revenge lane ngi dom ngi kwa ban kliya ke ikabado te deina ka daw apo forex ka bahaba pithap balance bitang khandian sakwe ka long ba ka forex ka move kansan ladadan kum kinu ki news ki ba kta ya ka market wat lada kam the news ro ka forex market dan ki por ba ka move kansan ka shupin ja ki balance te deina kata kadaw nga sa tha balance khnang tang khandia tang san hajar ben tang na bantaka stop loss bet te mentang ngala dep chim ke ni trade but kini ke trade kadang running mentang ranya ka break even hi te ringan up ya ka market adu da kelahir sopo ngan sa book profit te PE ke target ke jonga ngasat adu lai hajar saus pa khadar tang bang nganam up adu lai hajar saus pa khadar henry ngan book no hi dangala yo ya ka 1:1 lani 1:2 te ta min siapet andang la book ya ka target te menta kasngi ngen ya check ya kutu ketriet ke banyi menen apo ke gol namar menen lemen ngala yo thiano te nga klempet chu tip kaya chano ka longgom no tip ja balance ne tip yo nong ne kam tip chu te menta ngan pet te abang apet ya kan ka chat are lai head stop loss kan mau menen mga rung ne kini ki area laipo arpsan ne gini laip sawajar laipo laip sawajar arpsan ngarung ne gitu ki benta ka zone te stop loss ke jonga ka de chaki live sawajar live sadiyai te pini menem step ka spike di vex spike te ngalahi stop loss nada pipet pet $10 ba tap menen kasngi last week pini $10 menen mangatap te kala liquid no kala hit stop loss no itu berokat lalu te kalau si kede is a part of the game apo market ngem nali ye pet nyaru ka shuhet ka hiar no spo jan hit target jonga hero ma ngem nali ye ngi haban priang te hapo Indian market lada pipet pet mentas ngiru nga kamrung trade hira namar ba ya jimom rung trade ke jonga kalong ba ka VIX ka duna plat ka slow plat ka move tinga kam nuot ban rung trade namar ban shures kulumar kapisa kado tenri lada kawan lada kidan ki opportunity pada hagi ni kisingi banwan lane kidi banai banwan pisam dan show tedai nak kata kadau ngim judai ban jom trade malakas ngi nani bangin jom kulumar ngidi ban dapat bah ya kita ki trade lani kita ki opportunity ki balong high probabilities ba pila warnya te tah tang tam tasngi